Hello, so pite ho na bon chawin Bible to sim ngai kitin ka hin lem kin ove. Tu ni in ho thu a ki khop nin vai po. Jairus chanu athi na akona Jisun ahin sa to sim anangai khom ket ote. He chi hi Matthew bung ko changsom lege na pat changsom ni legu. Mak bung nga changsom ni lakhan apat changsom li le thum. Luk bung get changsom li akona changsom li lege sunga ki mun hi. Nikhat hi ho thu a ki khop nin vai po Jairus ke tipa chu ahungin. Jisu keng bula apo khomin aina hung pi din angi tan hi aji chu achanu khat se kum somne ni thingbep chu alai acha chanin thiding kon ai tan hi he chun Jisu le se juite chu Jairus in jon dia achewa lampi a hin zo lai jun ho thu a ki khomna in vai popa ina kon mi khat ahungin nachanu athitai ho hil chu sulungim tai in ahung ti he cha thung ki se hi Jisun jong ajan hi chun Jisun in vai popa za Olmo hin ta san popo tan chutile kihin sa te in ti ati pe e chuin Jisu le ase juite chule mi pi phawek chun vai popa in chu azon tawin a hi in alhun chun Jisu in ase juite la a Peter John le Jacob chule chapang nu anu le patilo koimacha midang alu ding anom pon hi ji chun amho chengsi chu in sunga alu tawin a hi he chun Jisun chapang nu chu anai pen a khunin nu menu chu amanin boinu thowin atin ko tan a hi le chapang nu athagau chu ahung kile kinin chapang nu chu athodo pai pai jenge he chun Jisun an ne ading pewin atin an ne ading ape ole chapang nu chu ahung ha do in adam sel tan a hi